Drági slušalci, já se zovem Zláta. U ovoj zvučnoj prezentácii Agencia Insert će vam predstaviti svoj novi software. Govorni program Glas sa spikericom Zlátom. Osnovna djelatnost Agencije Insert je izrada specializovanih softvera za slijepe i slabovidne korisnike računara. Kreirano softvere iz oblasti govornih tehnologija, automatskih govornih informacija, obuke i obrazovanja, audio prenosa i zábave. Predlažemo vam da posjetite web stranicu Agencije Insert www.insert.com kako bi se upoznali sa ostalim softverima koji su kreirani u ovoj agenciji. Dragan Milijojčić i Hando Kentra iz Agencije Insert su me naučili da čitam tekstove napisane na srpskom, hrvatskom i bosanskom jeziku. Ovdje posebno ističem, mogu da radim na svim Windows operativnim sistemima bez potrebe za bilo kakvim instalacijama ili drugim dodatnim podešavanjima, bez obzira da li su to 32 ili 64 bitne verzije. To podrazumijeva i najnoviji Windows 8. Dovolimo je da u bilo koji računar sa operativnim sistemom Windows ubacite ovaj USB memory stick sa programom Glas Zlata i taj računar će poslije pritiska tastaturne prečice progovoriti mojim glasom. Ova verzija glasa je urađena kao portabilni program, koji se koristi uz programem VDA. Ukupna težina ovog programa je manja od 3 MB, pa je zbog toga veoma olakšano kretanje kroz tekst i sistem. Nove verzije programa NVDA donose nove mogućnosti i prate razvoj računarske tehnike, pa je u skladu sa tim razvijen program Glas, koji koristeći te nove mogućnosti izlazi u susret korisnicima ovog čitača ekrana na prostorima našeg govornog područja. Glas čita tekstove, kako na latinici, tako i na čirilici. Pokriva sve NVDA-ove funkcije za kretanje kroz Windows i pretraživanje interneta. Jedno od najvećih dostignuća glasa je dinamika kojom on čita tekst. Interpunkcija je maksimalno ispoštovana, tako da kada se poslije nekoliko minuta slušanja naviknemo na njegovu intonaciju, izgovoreni tekst zvuči kao realan glas. Moguće ga je slušati dugo, bez ikakvih efekata zamahranja. Iako glas, pored našeg jezika, pokriva izgovor i dobrog dijela standardnih računarskih izraza koji se često javljaju, treba napomenuti da je prelazak sa nekog od glas speakera na engleski ili neki drugi jezik koji dolazi uz program NVDA. Kada se za to ukaže potreba, krajnje praktičan i sveden na naizmjenični pritisak jedne tastaturne prečice. Sa ovim svojim osobinama, glas predstavlja odličan izbor za đake i studente. I uopšte sve one koji su upućeni na pisanu riječ i upotrebu računara za brzo i jednostavno komuniciranje i rad sa informacijama, a ne mogu da se oslone na rad vizualnim putem. Razni tekstovi, knjige, sadržaji web stranica i sve ostale informacije koje su u tekstualnoj formi se mogu čitati realnim spikerskim glasom. Ove sinteze su ranije bile namijenjene slijepim i slabovidnim osobama da lakše komuniciraju sa računarom, međutim, u zadnje vrijeme postoji velika zainteresovanost šire populacije za ovakvim programima, jer to više nisu oni robotizovani sintetički glasovi, to su sada potpuno razumljive govorne sinteze. Zbog toga se sada ovakve sinteze mogu koristiti i na raznim servisima automatskih govornih informacija, za čitanje vijesti, čitanje knjiga i sl. Sada poslušajte kako izgovaram brojeve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 25, 31. 856 milijardy 472 miliona 135 hiljada 563. Ovako izgovaram neke interpunkcijske znakove. Tačka, zarez, upitnik, uzvičnik i návodnik.